Are you ready for smart manyora, Coco? Are you ready for Mr. Bracket's hand? Ayingana siyenzile. Hayi gogo uthi uyajola usheshe uzindali ya nomile nje uthi vakashela icheri umalawa ya umalawa umusagcoka impahla kude ugcoka tidziya nani chamuka nje ugcoka tidziya bafaka phakathi sagcoka amaphepha Yawona. Suka ni masilva ke ma prime stuff bashilo mfethu. Hayi washani shaman, uyaphuma man. Sithiniwe makota benji man. Isandla sakho uphethe isibhami uphethe iqoza isandla sanayo. Oh, no, ngiyayibona nami ngathi kumbe ngithole TV. Akaphume vele wena usicocela tindzaba uke wafika nakule tavern angala abamhlekeli so. Sure. Are you ready for Mhlonishwa Entertainment?